मायिका भारती स्टार्ट करचुवा. हरे कृष्ण. हंग उपस्थित आशिल्ल्या सकळ भक्तवृंदाक वैष्णवांक वैष्णवींक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव आयचे कामिका एकादशीक हृत्पूर्वक मनस्पूर्वक पुराजनक स्वागत करता. सो सुरवेक आमी आयचे हे कार्यक्रम सुरवेक गुरुले देवाले उडगासकून आयचे आमगे कार्यक्रम सुरू करूया. सो सुरवेक आमी मंगळाचरण ऐकूया. मंगळाचरण सांगू येतची धन्य आचार्य. हरे कृष्ण धन्या तुक स्वागत अस्मा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण धन्या भारी चंदकन सांगला मा मस्त मस्त धन्यवाद. अशींची मुखारी तू अशी सेवा कोरच्या योका म्हणून नेमून घेता भगत पुराण कोंकणी तर्फेने तुका मनस्पूर्वक धन्यवाद देवा. हरे कृष्ण. आता मी मंगळाचरण ऐकल्याची आता मी गीता महात्मा ऐकूच्या वचा या सांगू येताची असेल आर्य आचार्य. हरे कृष्ण आर्या तुक स्वागत अस्मा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिश्रितं. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण आर्या भारी चंदकोन सांगले दवा मस्त मस्त धन्यवाद मा. भारी चंदकोन तू आज मंगळा या सॉरी गीता मात सांगले अशीची मुखारीतून सेव करचे कमण्य म्हणून घेता भगत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद मा. तुम्ही पुरा दोघ जणी तू वही अचला धन्या एनी टाइम सांगल्यार येताची सेव करच्या अशींची मुखारी अशींची तुमका कृष्ण बुद्धी देऊन तुम्ही प्रत्येक एकादशीक तुम्ही पारायण करचे योका आणि अशींची सेवा करचे योका म्हणून घेता मस्त मस्त धन्यवाद देवा. हरे कृष्ण.
आता मी मंगळाचरण केलं, गीता महात्म्य केलं. आता मी आमगेला गीता पारायण करूया. सो आजी फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग हे सांगू येत असची 1 to 5 स्फूर्ती पै माताजी, 6 to 10 धन्य आचार्य, 11 to 15 आर्य आचार्य, 16 to 20 वैभवी नायक, 21 to 25 वेदांत नायक, 26 to 30 लीलावती पै माताजी, 31 to 35 शरदी शानबाग, 36 to 40 शिशिर शानबाग, 41 to 46 प्रत्युषा केली. स्फूर्ती पै माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा. नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः. हरे कृष्ण. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयान् व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये
रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपत्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्तैव परिधय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम
अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. प्रत्युषा, शरदे, शिशिर, धन्या, अचला हांक पुरा फर्स्ट अध्याय मेळ्ळलो ना की म्हूण देवा न्हू फर्स्ट अध्याय फर्स्ट टाइम सांगता सच की म्हूण मस्त उणी मेळटा फर्स्ट अध्याय म्हळ्यार आसना चड जावन तांकां मेळनाची तांणी चिरडुमा स्कूल आसता अशेंतल्या कश्ट घेता सो आज पुरा फर्स्ट अध्याय सची पूरा चिरडुमा भारी चंद कोन सांगला देवा पुरा जनक मस्त मस्त धन्यवाद आमगे चिरडू पुरा ಹೊಡೊಡ್ಡೆ ಚೆಲ್ಲಿಂಚಿ आम्ही भारती पेनी माया नायक माताजी आम्ही लेख तसची सण सण चिरडू सांगता आशिल्ली पुरा ಹೊಡೊಡ್ಡೆ ಚೆಲ್ಲಿಂಚಿ म्हणून तुम्ही पुरा ओल्ड व्हिडिओ काढून आणि पळो का तुम्ही किती सान आशिल्लीची म्हणून रेकॉर्ड आसा नवे व्हिडिओ आणतो युट्यूब आणतो सो मस्त मस्त धन्यवाद देवा तुमका अशीच मुखार येया तांतू वेदांत येऊ का देवा पुरा जन ಚೆಲ್ಲಿಯೋಂಚಿ हांव एकलो चल्लो हांव या ना म्हणून आनी तू येयलो बरले मागीर सण चेडू आसाची मुखारच्या श्लोकांत तांणी मागीर आमी म्हणयेत ना पुढे वेदांत येता सो तुम्ही येऊ का म्हण ओके वेदांत कंटिन्यू कर देवा पुरा चिल्लियोची हांव या ना म्हण सांगू नाका सो कंटिन्यू कर देवा सो मस्त मस्त धन्यवाद ना पुरा चिरडू म्हाका भारी चिंतकन तुम्ही आज पठण केला सो तशींची स्फूर्तीपै माताजी आणि लीलावतीपै माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येताची अशी येवका म्हण हांव निमगून येता स्फूर्तीपै माताजी आता इंडियानाची सो ऑस्ट्रेलिया आसाची सो तांकां आतां मस्त आय थिंक 10 घंटे सो तांकां फर्स्ट अध्याय मेळ्ळार हांव भारतीपै माताजी आनी माया नायक माताजीक तांणी सांगला की तुमकां रिक्वेस्ट करता आसता न्ही की एक फर्स्ट अध्याय तांकां एक स्लॉट दिवका म्हण कसं तांकां दूर आसाची सो ಸ್ವಲ್ಪ 1-2-3 वर्स तांकां दिवका म्हण शायद तांकां आशा पुरो तांणी थंय तशें सो स्फूर्तीपै माताजी तुमगेलो हांव संदेश दिला दोग जणांकय सो तुमकां दितलींचे फर्स्ट अध्याय सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां पुरा जनांक सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे अशींच तुमी मुखार सेव करचे येवका म्हण निमगून घेता हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आमी दोन्ही अध्यायाच्या सांख्य योगा हे सांगू येता आसाची प्रतिभा नायक आनी हांगेल टीम हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आम्ही प्रतिभा नायक टीम ब्रह्मावराधकुಲು आमकां आज दोन्ही अध्यायದಿಂದ कोण खंयचे श्लोक म्हणून सांगता वाजून 1-6 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು 2-12 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್ 13-18 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್ 19-24 ಶಾಂತಿ ಪೈ 25-30 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೈ 31-36 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್ 37-42 ವೈಷ್ಣವಿ ಶೆಣೈ 43-48 ರಶ್ಮಿ ಪೈ 49-54 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು 55-60 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ 61-66 ರಾಜಶ್ರೀ ಪೈ 67-72 ದೀಪಿಕಾ ಶೆಣೈ. हरे कृष्ण. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाम विष्णुम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमसर्वम्य कीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच
कथं भीष्मां संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः परितत्योत्स्यामि पूजासावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्णोऽपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम सेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्चेह सा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिप्रपन्नः। न हि प्रपश्यामि महापुनरुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणां भवाप्यभूमावसपत्नमत्समृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दं भूत्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं च। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासून गतासूञ्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहुं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः देहस्तत्र नास्ति। मात्रसस्तास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः आगमपायिनो नित्यः सांख्यिकस्वभावः यं हि न व्यत्यजन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृत्वाय भक्ते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शी अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् बुद्धस्व भारत। हरे कृष्णा। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेधा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति न वानि देहे नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणो अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विद्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च
तस्मादपरिहासे ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यदेनमाश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन्यमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। सधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादिश्रेयो न यस्य न विद्यते यदच्छया तोपपन्नं स्वर्गदारमपाव्रतं सुखी न पात लभते युद्धमिदस्तु अत चैतमिमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमाप्स्यसि अतीतं चापि भूतानि गतशिन्ति केवयां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादपि इष्यते वयाङ्गनादु भरतं मत्स्यन्ते तां महारथः येषां च तं बहुमतो भूत्वाया च श्रीलाघवम् अवचावादश्च बहुन् वदिष्यन्ति सवाहिताः निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे स्ममे कृत्वा लाभालाभौ जयजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यति नेहा विक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्स्यस्य धर्मस्य त्रायते महत् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायि यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्थितवादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामनात्मान पर स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लोतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्धौ समभूत्वा समत्वयोग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगादनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यर्थितरश्लिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य शूद्रस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समादावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान्नात्मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञोस्ततोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः सीदतीर्नुनिरुच्यते यः सर्वत्रापि स्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते एततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो ज्ञापुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सज्जायते कामः कामक्रोधात् विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानि इन्द्रियेश्वरन् आत्मवैशेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिमांसि तस्मादस्य महाबाहो न निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मे आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामं यं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्म्यस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुष्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त, धन्यवाद माताजी.
दोन्ही ॲपच्या वाजिरायला प्रतिभा नायक टीम तांकां मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशेंच प्रति एकादशी येवन तुम्ही तुमगे सेव करता म्हणून हांव निमून घेता. भगवत प्राण कोंकणी तर्फे आज सेव केले तुमगे पुराज ना घेतो मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आता आमी तिनी अध्यायच पयस फुडें आमगेले जपा टॉक हरग्रेसा जय गौरांगी माताजी जॉइन जाल्लींचे. सो 5 मिनिटां तांगेल आमी जपा टॉक ऐकुया मागीर आमी तिनी चॅप्टर कंटिन्यू करूया. हरे कृष्णा जय गौरांगी माताजी. मस्त हरे मस्त कृष्ण. धन्यवाद तुमकां हरे स्वागत. कृष्ण. हरे कृष्ण. हांग आज उपस्थित आशिल्ले सगळे डिवोटीसांक मागीर सादर प्रणाम करता. कसले योगीत ना जाल्यार मुरलीधर चरण प्रभुजीन आनी सखी चरण माताजीन एक सेवा दिलेलो आसा. विनोदवाणी माताजीन सांगिल्लो आसा. तेका तर कसं की 1-2 उतर सांगूक प्रयत्न करता. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आता आम्ही लास्ट जपा टॉक आम्ही तरी ऐकलेलं असाची प्रभूजीन सांगिल्लें आसा की जप कशी कोरका कशी बेसूका मन कशें सुका आमगेले आनी आमी वैष्णव अपराध करूनच जाय. आमगेल्यान तो विनयती आसुका हें पुरा आमकां प्रभुजीन चंद करून सांगून दिल्लेलें आसा. आतां क्वेश्चन कसो म्हळ्यार जप कसल्या कोरका. फर्स्ट जॉईन जाल्लेल्यांक एक प्रश्न आसता. म्हाकाय आशिल्ले. मागीर शिक्षा गुरुन प्रत्येक सेशनांत प्रत्येक क्लास आमी तरी जप कोरका जप कोरका जप कोरका. हांव लक्षी मनांत कसले जप कोरका आनी मम्मान कसलें हें सदां सांगचें कसल्याक म्हणून. एक दीस म्हळ्यार मम्मा कळटा तें आमगेले पुरो मनांत कसो प्रश्न येता. आमी नेमका म्हणना तेन्ना पुरो क्वेश्चन आन्सर आनी पुरो ना आशिल्ले ऑफलायन क्लास. एक दीस मम्मान सांगलें की म्हळ्यार मागीर शिक्षा गुरून सांगलें मागीर घंटेक 21 वर कसो म्हळ्यार जप कोरका म्हणून. जप इतली इम्पॉर्टंट म्हणून कळ्ळें तेन्ना. आतां कळनासलेले जाणाक आमी आतां सांगून दिवया. कृष्णालेच जप कसले कोरका हें एक प्रश्न आसा. इतले आमगेले हिंदू भितर देव देवते आसाची कांय फुरसत नातिले. तागेल कोरया की हागेल कोरया की आमकां तांतू GSB मस्त देवस्थान आसा वचूंक. मस्त कडेन आमी वताची. व्हडना वचूका सगळे देवाक आमी प्रणाम कोरका आदर दिवका तांगेले पूज कोरका सगळे कोरका. जाल्यार कृष्णूच देवोत्तम परमपुरुश म्हूण कळका जाल्यार आमी इस्कॉनाक वचूका. थंय मात्र सांगताची कृष्णूची म्हणून. कृष्णान भगवद्गीते भितर सांगिल्लें आसा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदत्ति धनंजया. हांव शिवाय कसलें ना सगळे सर्व कारण हांवच म्हूण सांगिल्लें आसा. तशींच ब्रह्मस्तुती भितर ब्रह्मान सांगिल्लें आसा की ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह. तशी कृष्णूच होडू म्हणून कसले आमी भागवत भगवद्गीते चैतन्य चरितामृत ऐकताची आनी आमगेले परिशुद्ध भक्तांगेले सहवासा भितरी सत्संगा भितरी असल्यार आमकां कळटा. आतां आमी जप करूं काय एक मन केलें म्हूण करूया. हाजेन आमकां कसो लाभ इथं म्हळ्यार लाभ नातिले मनीस आतां कसलेय करना. कसले आमकां प्रॉफिट जावका. आमगेले कडेन कोड्याली कडेन तुळ भाश आसा. लाभ इज्जान बोडल्याक पोतीजी म्हणून. लाभ नातिले तो वचना त्या कडेन म्हणून कळबा. तशी लाभ जावका मनशाक. कसो लाभ आशिल्ल्या भितर व्हड लाभ कसो म्हळ्यार आमगेले कश्ट कसले जिवनाचे एकच जनन मरण चक्र अंतू भितर आमी गुंतसाची. केल्लेले कर्म भोगूक जल्म ह्या जल्म केल्लेले कर्म भोगूक अनेक जल्म. अशे जल्म कितले जल्म जाल्ला की आमगेले त्या परमात्माक गोतो आमकां कांय कळना तें नवा. तशी त्या पुरा चक्रा भितर दुखून आमी भायर येवका जाल्यार आमी कृष्णालेच नाम जप कोरका. महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे जपांतू आमकां मस्त लाभ आसा. आमगेले संचित कर्म आमी आत्त करचे कर्म पुरा परिहार हे जप करता. श्रद्धेन कोरका नियमान कोरका. नियम म्हळ्यार मस्त नियम ना जाल्यार
कोरका एकडे पळय पॉस्चरन सांगले ते प्रभुजीन आमकां तशें सगळे आमी मनान कोरका आनी ताका चेरडान अम्मा आपयला म्हण की ताका आमी आपोवका तेन्ना मात्र तो प्रसन्न जाता आनी आमगेले योगक्षेम तोच पळोवन घेता. ताणें सांगला नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम म्हणून आमगेले पाप पुरा नाश जावन आमकां कृष्ण प्रेम आमकां प्राप्ती जाता. आता जप करतना आमगेलें मन कसं जाता श्रद्धेन करतना तागेले स्मरणे भितर आमी आसताची. कृष्णा स्मरणे भितर आशिल्ले व्हड भक्त कोण व्रजवासी व्रजवासी इतली व्हड भक्त कोणेय नाच म्हणून भागवत वाजयतना आमकां कळिता भितर येता. राधा राणी, यशोदा माता, गोपिका स्त्री, तशी गोपालक ते आशिल्ले प्रत्येक रूख वृक्ष पुरा कृष्णाले भक्त त्यांनी कितली पुण्य करून ते म्हळ्यार तांगेले देवान तांकां थंय जल्म दिला वृंदावना भितर. तशें आमी कृष्णाले स्मरणे भितर केन्नाय आसूंका आनी हे भगवंतान केलेले सृश्टी भितर आमकां हे मनुष्य देहा भितर मात्र हे साधन करूंक साध्य आसा. सो योग्य गुरुले एक मार्गदर्शनारे आमकां भक्तीचे बीज मेळटा. त्या बीजाक त्या बियेक कृष्णाले कृपे निमित्त ते एक झाड जाता. ते झाड जातना आमी आमगेले साधनेन ते झाड उचून 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 गोलोका पावू तशी आमगेले प्रयत्न जावका हाका जप इम्पॉर्टंट. आनी जप करतना एक नमन्याचे तीव्रते सुका इंटेन्सिटी आमगेल्यान तो आजी आमगे लास्ट डे म्हणून आमकां मना भितर येवका दीस ना टायम ना केन्ना म्हूण कोणाकय गुतना राय जावका म्हूण ना जाल्यार आमी तितली तीव्रतेन आमी जप कोरका. हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू सांगताची हृदय से पुकारो म्हणून आसतली तशी हृदय से पुकारो तेन्ना आमकां एकदम दिव्य अनुभूती जाता. आनी हक्का म्हणचे कृष्ण प्रज्ञे म्हणून देवाले अस्तित्व देव आसा म्हळ्यार एक अनुभव आमकां येता. सततम कीर्तयंतो माम. आता जपा विशयी उलयतना आमकां नामाचारी श्रील हरिदास ठाकुरा विशय आमी उरलो न्हू तांगेले एक आशिर्वाद आमी घेवका. श्रील हरिदास ठाकुराक नामाचारी म्हूण नांव श्री श्री चैतन्य महाप्रभून दिला म्हणून आमी आयकलेलें आसाची. तांणी दिसाक 3 लक्ष जप करता आशिल्ली आनी तांगेले ते जपा भितर 3 वेरायटी कळवा. तांणी 64 राउंड वाचिका म्हळ्यार होडान म्हणचे तांणी एक सुತ್ತಮುತ್ತ आयकलेले हांगा भितर हृदय परिवर्तन जावका त्या म्हण्यार तांणी सांगचे. तशें सांगिल्ले निमित्त तांगेले पतना खातीर तांकां लागीं एक वेश्य पेटोवन आसताची. ती वेश्ये हिराबाई म्हूण नांवाची तिगेले हृदय परिवर्तन जावन ती व्हड शिश्य जाता तांगेले. तशी वाचिका म्हणून तांणी 64 राउंड के ताजे नंतर वेले तांगेले मनांतू म्हणचे म्हळ्यार मानसिक न्ही उपांशू म्हळ्यार वॉंट मात हालचे आनी आमकां मात आयक पडचे ते होडान म्हणचे जपा पशी ते उत्तम के कळवा. उपांशू आमकां मात आयक पडटा. ताजे नंतर वेले मानसीक मनांतूच आमी म्हणचे दोळचिम कोरकी दोळ सोणकी देवाले स्मरण करता की ते हे भारी कश्ट आसके ते दिव्य कोणी आत्म आसता पळय पवित्र आत्म तांकां मात्र साध्य के आमच्यान साध्य ना. आनी तो आमी कशी पूण एक जप करूंक शिकूका तशीच आमी जप कोरका सगळ्यांनी म्हूण हांव सांगूक प्रयत्न करता. आनी सगळ्यांक हॅप्पी जावन आसूंका जाल्यार जपच आमगेले इम्पॉर्टंट. हे जगत्या भितर सगळ्यांक तांगेले म्हळ्यार टेन्शन स्ट्रेस पुरा आशिल्लेच जाल्यार तांकां कश्ट आसतरी तांकां कसं कोरका म्हूण गुतना इथे म्हळ्यार सत्संगाचे अभाव आसा. सत्संग नातिले तांणी केन्नाय माये भितर आसताची कोणाले गायडन्स ना कसलेय ना. तशी आमी सत्संगा भितर शुद्ध भक्ताले संघा भितर आसल्यार आमकां कळटा की आमी विशम जावन आशिल्ले भवसागरा भितर आसची हातूंतल्यान आमी भायर पडका
म्हणून आमकां कळटा आनी तेन्ना आमी देवा लागीं प्रे कोरका. कसं कोरका? भौतिक वस्तू पुरा निमगुच्या ना, कृष्ण प्रेम आमकां मेळका आनी कृष्णा जाल्यार आमी दासानुदास जावका म्हणून आमी कृष्णा लागीं मागणी दवरून देवाक प्रे कोरका. इतलें सांगून आमगे 2 उतर कैद करता. जप कोण करनाच की तांणी स्टार्ट करायची. 1 2 3 4 राउंड करतली. देवान तुमकां सगळें एक संतोष दितना 1 राउंड चड करायची. अशी करून 16 राउंडा लागीं येवन पावयाची म्हणून हांव सगळ्या लागीं विनंती करता. मागीर पळयाची तुमगेले मनांतले आनंद तुमकां देव कशी हॅप्पी दवरता. कश्ट आयला जाल्यार तुमकां कश्ट कळना तशी तो तुमकां कशी वयर करता उबारता म्हणून तुमी पळयाची. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. टाइम चड घेतला कितकी. विनोदवाणी माताजीन म्हाका कितली वेळ सांगले 5 मिनिट म्हणून. हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही कशी आम्ही हे करका जप कशी करका म्हणून त्यांनी सांगल्या म्हणा. जप कसले करका म्हणून तुम्ही सांगले. तुम्ही त्यावेळी सांगले की कृष्णम वंदे जगद्गुरु, दुसरे कोणी नानशे म्हणून. सो जप केल्यार कसं जाता म्हणून त्यावेळी सांगले तुम्ही. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. ते तुम्ही तुमगेले गुरु म्हणटा तुमगेले गुरु केन्ना तूं उड्यास करताची तुमगे थ्रू हांव ऐकता तुमगेले गुरु नांव केन्नाय. सो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशीची मुखार येयाची तुमगेले अंत एटलीस्ट आज तक कोणी स्टार्ट करतले आसतलीची तुम्ही तुमगेले जपा टॉकांत. सो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. नेक्स्ट आम्ही आता जय गौरांगी माताजी वय जय गौरांगी माताजी इतला आयकूंक पाठक सांगला. सो आता आम्ही त्यांनी म्हणला जप करका कोण कोण करतील करायची म्हणून. सो त्यांनी पळया रेडी जालींची जप करच्या. कसं आज आमगे लोटाची जप करच्या आमगे लोट. दीपक प्रभू. हरे कृष्ण प्रभू. तुम स्वागत असतं. ऐक पडतो ना. वय वय मात. हरे कृष्ण. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Krishna Hare Ram Hare Hare
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी। मस्त मस्त धन्यवाद दीपक प्रभू थँक्यू भारी मॅडम. छान वाटलं मी. 1 राउंड जप केलं सो तुमगे सुपर आज तुमगे पुराजनानं व्हिडिओ ऑन करून जप केलं नाही का मस्त मस्त धन्यवाद देता सो कोण व्हिडिओ ऑन ऑफ करून ऑन करून कोण जप केला त्यांनी पुराज भगवत पुराण कोंकणी मस्त मस्त धन्यवाद देता मस्त मस्त धन्यवाद दीपक प्रभूजी मुखारी अशी ये याची तुमगे सेव देव कमांडे मस्त मस्त हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी. हरे थँक्यू कृष्ण मॅम. हरे कृष्ण प्रभू मस्त मस्त धन्यवाद आता मी जपा टॉप जन्म गेले 1 राउंड जप झाला सो आता मी भगवद्गीता पारायण आमगे मुखारसिया सो हरे कृष्णा आता 3 अध्याय कर्म योग सांगू येत सची 1 to 6 मंगला पै माताजी 7 to 12 प्रमिला भट माताजी 13 to 18 गीता नायक माताजी 19 to 23 कलावती उदानी माताजी 24 to 28 दीपा भट माताजी 29 to 33 वनिता किनी माताजी 34 to 38 आरती प्रभु माताजी 39-40 कमलाक्ष पै प्रभुजी आणि 41 to 43 उदय नायक प्रभुजी हरे कृष्णा मंगला शुरू करूया तुम्हा हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोग असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजाह्यो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविश्वध्वम् एष गोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तानः प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते स्वघं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वान्स्मरति त्रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरत् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्कर्म प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तान् वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उच्छिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः सक्ताः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्द्वास्तथा सक्त चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वनिता की माताजी जॉइन जानी छे कोणी संख्या इच्छा बहुत आज की 29 to 33 संख्या
कंटिन्यू कर. हांव सांगता बाय. सांगायचे आरती प्रभू माताजी, सांगायचे 29 नव्हे. 29 to 33. ओके. ओके हा. प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत्. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. ये त्वेतदस्य ज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि. प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे प्रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्. स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाग्नेयं बलादीव नियोजितः. श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः. महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्. धूमेनाश्म्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च. यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणो. माताजी जल्ले. ओके. ओके. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते. एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. हरे कृष्ण. तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्याद्यौ नियम भरतर्षभ. पाप्मानं प्रजहिहेन्यं विज्ञाननाशनम्. इन्द्रियाणि परण्याहुर्येन्यभ्य परमं मनः. मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा. एवं बुद्धेन परा बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगे नाम तृतीयोऽध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद उदय नाईक प्रभूजी. तो तुम्ही सांगितले मी एक लिस्ट मी बमणाक 2 श्लोक दिले. कमलाक्ष पै प्रभूजी कसले ना म्हणून सका तकाची तुम्ही 2 श्लोक आणतांक दिले. नेक्स्ट कंटिन्यू करता. मस्त धन्यवाद. तो आज पठन केलेले पुराजनाक मंगलापी माताजी, प्रमिळा भट माताजी, गीता नाईक माताजी, कलावती अवधानी माताजी, दीपा भट माताजी, आरती प्रभू माताजी, कमलाक्ष पै प्रभूजी आणि उदय नाईक प्रभूजी. मस्त धन्यवाद. तुम पुराजनाक अशीची मुखारी येऊन तुम्ही सावदेव कामंडी म्हणून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमचं पुराजनाक आज सेव केलेल्या मस्त मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो नेक्स्ट आता मी 4 अध्यायाच्या ह्या घेऊन येत सची माया मल्य माताजी हानी अंगेल टीमा. हरे माताजी स्वागत. हरे कृष्णा. ज्ञान योग 4 अध्याय पठन करो कैसा सते 1 to 5
Narasimha Bhatt Prabhuji. 6 to 10, Sumitra Mahalle Mataji. 11 to 15, Bharati Bhatt Mataji. 16 to 20, Usha Nandini Mataji. 21 to 25, Bhakti Sumedha Bhatt. 26 to 30, Geeta Bhatt Mataji. 31 to 35, Sadanand Mahalle Prabhuji. 36 to 40, Bhakt Devidas Bhatt. 41 आणि 42 हा सांगते असा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. श्रीकृष्णाय नमः. हरे कृष्णा. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एतता मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया स्पष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतः कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. किं कर्मेति कवयो प्रत्यमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विक्रमाणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्ये कर्मया पश्ये कर्माणि च कर्मया या स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत
यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणं तमाहु पण्डिता बुधः त्यागत्वकर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयाः कर्मण्येभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुहति शब्दादिविश्वयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्ना जुह्नति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्ततपापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता आपने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा आपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेष्वेते यज्ञे विदो यज्ञक्षकितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्णा। सदानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानि द्वितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन सत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपि चेदपि पापेभ्यः ज्ञानप्लवन्येन विरजितं सन्तरिष्यसि यथैतांसि समिद्धोऽग्निः
ब्रह्मसात् क्रूरतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि चेत् ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिः न चिरेणाधिगच्छति प्रज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। हरे कृष्ण। योगसन्न्यासक्तकर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानासीनात्मनः चितैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वांनी भारी चंद करून पठण केलेलं असा। नरसिंह भट प्रभूजी, सौमित्रा माताजी, भारती भट माताजी, उषा नंदिनी माताजी आणि गीता भट माताजी, भक्त देवीदास भट सर्वांनी लाईक पण पठण केलेलं असा। सर्वांक मेगेले धन्यवाद। अशी ती एकादशीक येऊन तुम्ही सेवा देऊ का म्हणून तुमगेली गाव विनंती करून घेता। हरे कृष्णा। आणि आमकां हे अवकाश दिलेलेक भगवत कोंकणी पुराणाक मेगेले अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माया माताजी तुमगे बटमल फॅमिली पूरा जन इलिंच की म्हणून नव्या मजे चक सो वय भारी चंद कोन पटन राजन आनु अम्मा चर पूतु अनಮ್ಮ पूरा तंगे फॅमिली सो मस्त मस्त कुशल सो मस्त मस्त धन्यवाद आजी चारी अध्याय वचन पुराजनाक सेवा केला भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त मस्त धन्यवाद दे तुमगे पुराजन भारी चंद कनाच पठण केला माया नाईक माया मल्ल्या माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। एक्चुअली बटमाम तो एक्चुअली कसं प्रभु बटमाम एक्चुअली आमगे गांवचो आमगेले मूळ अम्माला गांवचो हळदीपूरचो बटमाम पण तुमगे पुरा कनेक्शन लाईट जण माया मल्ल्या माताजी घेतल्या नाही जर तुम्ही घेता आशिल्ली तांकां म्हाका एक्चुअली पहिला अक्कान उषा माताजीन म्हणले अरे आमगेल भटमामाला अम्मा पळयले म्हणून लास्ट टाइम भटमाम नाशे भटमामाला अम्मान घेतिले ताजी कधी पळयले नाही माया मल्ल्या माताजी मस्त थँक्स म्हणता नाही जरा बट मग या पार्टी वता आशिल्ली प्रभूजीत घेऊन सोडता असलेले मस्त मस्त थँक्यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभू मस्त मस्त थँक्यू आणि तुमगे पुरा आणि तुम्ही पुराजने पुरा तुमगेल्या स्प्रेड करता असताची पुराजने आमगेल्या कोऑर्डिनेटर्स मस्त धन्यवाद। मगेल मामा घरचे ते हळदीपूर मगेल मामाल घर माताजी मग आईल कुळार कितलं क्वेश्चन पळया तुमका भगत पुराण कोंकणी त्यांनी एक पुराजन तोंडार स्माइल हाडयताची धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभूजी। नेक्स्ट आम्ही आता पंचा श्लोक ऐकूच्या वचा शैला माताजी आणि हांगेल टीमा। हरे कृष्ण माताजी तुमचं स्वागत असा। हरे कृष्णा। आज पंचाशे अध्याय पठन करू येता सती हांव 1 to 6 राधा नायक 7 to 12 सीता लक्ष्मी कामत 13 to 18 स्मिता नायक 19 to 24 कविता शेणे 25 to 29। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उस्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरीन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासेस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तपरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः नः पश्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजयेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्समं संतो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्माय स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुचैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षापरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद पुराजनाक. राधा नायक माताजी, सीतालक्ष्मी कामत माताजी, स्मिता नायक माताजी, कविता शणै माताजी, पुराजन चंदकोन सांगला पुरायणक मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी समेत पठन करू कयो का म्हणून हांव निमण घेता. तशीच आमकां अवकाश दिले भागवत पुराण कोंकणीचे पुराजनाक मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शेला माताजी मस्त धन्यवाद. तुम्ही टीमान आज भारी चंद कोण 5 चॅप्टर वाचलेलं असं मुखार सेवा कंटिन्यू करका म्हण हांव तुमकां निमून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन पूरा कोऑर्डिनेटर सांग भारी चंद कोण तांणी हें कोण पार्टिसिपेट करता सचे पुरा जनाक वोट कोण. सो अशींच मुखारी तुम्ही पुरा जना तुमगे सेव करका कंटिन्यू करका म्हण निमून घेता. आज केलेलं तुमगे टीमाचे पुरा जनाकय सेव केलेलं भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक हांव स्वागत दिता. सॉरी हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. आता आमी संच अध्याय ऐकूच्या वचा हे घेवन येता सची भक्त श्रेयस. हरे कृष्णा. भक्त श्रेयस स्वागत सना तुका. हरे कृष्णा. चैप्टर आत्मसंयम योग पठन करचे आयले छी. भक्तीन चिरस्वी उमेश कामत, श्रीनिधी आणि उषा माताजी 1 to 12, भक्तीन अदिती, अक्षता माताजी 13 to 17, भक्तीन अनुराधा 18 to 20, क्षितिज, कौशिक, राधिका आणि देवकी माताजी 21 to 31, ईशा 32 to 34, सोहम 35 to 37, चरण and रचना 38 to 43, श्रेयस and तेजस 44 to 47. हरे कृष्णा. वासुदेवस्य तं देवं तोषचारणं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च सन्न्यासं प्रपद्यः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डवः. नः सन्न्यासी च संकल्पो योगी भवति कश्चन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आरुरुक्षो मुने योगं
कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्य एवं शमः कारणम् उच्यते। यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मेषु अनुच्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासे योगारूढः तदा उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उद्धेरादात्मानमात्मानां नमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मानात्मानाम् हस्तस्य येनात्मैवात्मनोजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मत्काञ्चनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूरतत्रायुधासीन मध्यस्वादेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्चरितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरमम् तत्रैक आग्रं मनः कृत्वा यत जितेन्द्रियक्रियः उपविश्वासने युञ्जैद उद्योगम् आत्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य यक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा विनयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धि ग्रामतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं तिथि च तश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मनत्ये नाधिकं ततः यस्मिन् न स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तं विद्या दुःख संयोग योगं योगसद्वितं
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् तत्तत्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियं वैयसं ततः शनैः शनैरूपरमे द्वद्भाद्रतिग्रहीतया आत्मसंस्थं मनं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मनैवं वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मनं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म स्मर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र कर्मणः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजैतैकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आत्मौमन्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुक्षरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कच्चिनो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म युधिदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूर्वाभ्यासेन नैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते
ध्यातमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगिनामेऽपि सर्वेषः मद्गतेन मतात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री आत्मसंयम नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांनी चंदकोनु पठन केला म्हणू लेखता आंबेल कसे चूक असलेली समोरो आजी पठन करचे आयलेची भक्त आणि भक्ती देवालेगी मागता आजी। पठन हरे कृष्णा पठन करचे दिलेले भगवत पुराण कोंकणी टीम लीडर्स माताजी आणि प्रेरण केले रामकृष्ण प्रभुजी सदा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सादर दंडवत प्रणाम. मस्त कुशल दवा वारी चंदकोन तुमका रामकृष्ण प्रभुजी पुरा चिरडो माका प्रेरण दितस मस्त मस्त कुशतस ते चंदकोन वाजिला देवा तू गेलती माना काय कसं नेक्षम करू शकत ना. ओके धन्यवाद देवा तुमका धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना तुमका पुरा जना तुमगे टीमा का मनस्पूर्वक धन्यवाद देते. हरे कृष्णा धन्यवाद. हरे कृष्णा माताजी. सो आता मी 7च्या प्रवच पुष्पूण हांव एक अनाउन्समेंट करता. नेक्स्ट आमगेलें सेशन स्टार्ट जावचें आसा मुकुंदा माला स्तोत्र. सो हाजी डिटेल्स तुमकां मुखार हें करताची फॉलो करताची. नेक्स्ट 10th ऑगस्ट सोमारा चतुश्लोकी भगवद्गीता 10.8 स्पीकर आसाची हिज ग्रेस रविपती दामोदर प्रभुजी हांनी. संडे बालोत्सव क्लास काढता आसाची चलता आसा चेडू LKG दाखवून 8th स्टँडर्ड तनक आसाची जॉईन जावी येता. सो सकाळी 9:30 इंडिया टाइम आणि 8 AM UAE टाइमाक. चड डिटेल चौक जाल्यार हर ग्रेस रिवती माधवी माताजीक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूं येता. पवित्रोपना एकादशी 23rd ऑगस्टाक 5:30 आसा संडे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा 1 to 6 माया माताजीक नाव दिवी येता. 7 to 12 माक देवी येता. 13 to 18 भारती पै माताजीक तुम्ही नाव दिवी येता. संडे मॉर्निंग जपा सेशन आसा चड डिटेल चौक जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी नाव दिवी येता. सॅटर्डे शिला प्रभुपाद लीलामृत 7:30 IST इंडिया टाइमाक चलता आसा. मोर डिटेल तुमकां चड डिटेल तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाल्यार राजेश्वरी राव माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करी येता. राजना काम उपास भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव धन्यवाद दिता. ओवर टू यू भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद माताजी. हेदोळपासून बारी चंदकोन सकटना पारायण केलेलं आसा. आता 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू काज आमगेले आसाची. 1 to 5 श्लोक आशा हेगडे माताजी. 6 to 10 शिल्पा शणै माताजी. 11 to 15 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी. 16 to 20 श्लोक भक्त वेंकटरमण कुडवा. 21 to 25 श्लोक गिरिजाराव माताजी. 26 to 30 श्लोक पार्वती कामत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ 7मोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम्
सामीप्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कस्मिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्तये ते मयि विभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै ये प्रपद्यन्ते मायावीशां तरन्ति ते मां विस्मृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारात् सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्तितः हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो यां तनं भक्त श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्त तस्य राधानमीहते लभते च ततः कमां मयेव विहितान्विताम् अतवत्तु फलं तेषां तदद्भवत्फलं मेधसां देवादेवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्यमन्युतत्तमम्।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामवजन्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युगचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त ధన్యవాదాలు సక్కడ మాతాజీన భారీ చందుకొని రిసైట్ केला प्रति एकादशी शी सेव दिवका तुम्ही नेमून घेतावा आशा इकडे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंदकोन क्लिअर जाऊन मस्त खुशी दिसत माताजी प्रति एकादशी सेव देत असची निरंतर जाऊन सेव देत तशी जाऊ म्हणून मग देवा लगी. हरे कृष्ण. तशी शिल्पा शणे माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येताची भारी चंदकोन रिसाइट करताची तुम्ही मुखारीशी येऊ कमनी मग येता तशीची पौर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी तुम्ही एक चरडू ट्रेन करची पडेल म्हाका इतली खुशी दिसता माताजी चरडान इतली चंद कोण सांगला ते बाय हार्ट सांग चरडू तुमगेल परिश्रमाक मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखारी चरडू तुम्ही एनकरेज करता तुमगेल घरचे तुम्ही बारी चंद कोण सांगला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तशी गिरिजाराव माताजी लास्ट मिनिटा जलारी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येऊ का तुम्ही अशी सेवा देऊ का मस्त चंद कोण रिसाइट केला धन्यवाद. अशीची पार्वती कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही बिझी असता शिगतस म्हाका जाल्यार प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेवा दिताची टायमार जॉईन जाऊन मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग सांगू काजा मेलुटा सची राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. आयच्या आमकां अध्याय अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग सांगच्या एतसा 1 to 7 साईराम 8 to 14 स्वाति माताजी नंतर 15 to 21 दीपा 20 to 28 हांव सांगता. ओवर टू श्री साईराम. हरे कृष्ण. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः. अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं क्रोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकारः विसर्गकर्मसन्नितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर
अन्तकाले च मामेव स्मरन् स्मरन् मात्वा कलेवरं यः प्रयाति समाद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोर्बुद्धिः मामैव संशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभ्यासयोगेन युक्त चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविपुराणामनुशासिताराम् अनोरणीयांसमनुस्मरेरेत्यः सर्वस्य दातारमञ्चितं रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्वा योक्तो योगबलेन चैव भ्रूमोर्मध्ये प्राणममेष्य सम्यक् स तं परमं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः युधिष्ठन्तो ब्रह्मचर्यं चिरचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवेक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुद्य च ऊर्ध्वधायात्मन् प्राणम् आदिस्तो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजनं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तम् ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्वक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सुन्न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा पुरुष सपर पार्थ तत्तन्याम् यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वगतम् यत्र काले पुनरावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः पर्याता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभाम् अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लपक्षे गतिं हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरे कृष्ण। आज आमका ये भगवद गीताचे अक्षर परब्रह्म योग 8वा अध्यायक आज आमका अवकाश दिल्ल्याक आणि आज आमका साईराम आणि दीपा आणि स्वाती माताजी आज भगवत चंद्रकन सांगला असं एक अवकाश आमका कोंकणी भागवत पुराण आमका दिल्ले आसा आणि माताजीन आमका खूब नमन आमका सपोर्ट करता आसा प्रति आमका एकादशीक ताका ಒಟ್ಟು ಅನಂತ हे कोंकणी भागवत ग्रुप असले सब सगळ माताजीक अनंत धन्यवाद अर्पण करता। हरे कृष्ण हरि बोल प्रभुजी। मस्त चंदकोन रिसाइड केला सगळ्या जणांना प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेव देता असाची तुमका भागवत पुराण कोंकणी तर्फे नवरत्नपूर्वक धन्यवाद सांगता। मुखारी अशी प्रति एकादशी येऊ का प्रभुजी। तुमगे सगळे फॅमिली मेंबर्स घेऊन येता असं तुम्ही मस्त खुशी दिसता। मस्त धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू काज आमगे लुटसची ममता शणै माता जनतांगे टीम। हरे कृष्ण माताजी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ 9वा ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಜ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜ ಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಸಂಚ ಸಚಿ ಭಕ್ತ ಶುಭಂ ಭಕ್ತಿನ್ ಸಾಕ್ಷಿ आणि शशिकला माताजी श्लोक 1 to 5 मारुति प्रभु श्लोक 6 to 8 राजा प्रभु राधिका माताजी श्लोक 9 to 13 दिव्या माताजी श्लोक 14 to 16 सुरेखा माताजी श्लोक 17 to 20 श्वेता माताजी श्लोक 21 to 23 विष्णु प्रभु श्लोक 24 to 27 चंद्रिका माताजी आणि रामकृष्ण प्रभु श्लोक 28 to 34। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 9 अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षमोक्षे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं मममुत्तमम्
प्रत्यक्षामगं धर्मं सुसुखं कर्म व्यम्ययम्. हरे कृष्णा. अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यथा आकाशस्थिता नित्यं वायु सर्वत्र गमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि इतोपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्पाद्रौ विसृजामि अहं प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् आवशं प्रकृते वशात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यत्यंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधा अहम् औषधम् मंत्रो अहं मे वाज्यम् अहम् अग्निं रहं हुतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहा वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋकसामयुजरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजमव्ययम्. तपाम्यहं वर्षं निग्रहाण मृत्युं यामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्छावर्जना. त्रैविद्या मां सोमपापूतमापा यज्ञिरिष्टा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम् अश्विन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्.
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजीनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुप्रहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपसि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धने संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा अस्तेऽपि यान्तिं परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सगळ्यांनी नवावे अध्याय लाईक करून पठण केला म्हणून लेखता भगवत पुराण कोंकणी टीमाक आमक हे ऑपॉर्च्युनिटी दिली खातीर मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरी बोल माताजी। इतली चंद कोण सक्कड जणांनी रिसाइट केलेलं आसा मस्त मस्त धन्यवाद। चरडुवा मालगाडी पुरे प्रभुजी सक्कड आसा तुमगे टिमाक मस्त खुशी दिसता अशीच निरंतर जावन सेवा दिवं तशी देव माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। आता दांचे अध्याय विभूती योग सांगू काज आमगे लुटसाची रामकृष्ण प्रभुजी तांगे टीम। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सर्वांक आयचे कामिका एकादशीचे हार्दिक शुभाशय। तशी आमकां आज 10चे चॅप्टर दिल्या 10वे चॅप्टर दिल्ले आसा विभूती योग सांगच्याक हांगा आमगेले भक्तवृंद आयिल्ले आसा। मंगेश प्रभुजी, वनिता माताजी, नलिनी माताजी 1 ते 7, तशी लोकेश प्रभुजी, वृद्धी माताजी 8 ते 11, जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी 12 ते 15, सूर्यकला माताजी 16 ते 18,
सुरेश प्रभुजी, निर्मला माताजी 19 ते 22, राधिका शानबाग माताजी 23 to 25, रूपा माताजी 26 to 28, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी 29 to 32, अनंतेश प्रभुजी 33 to 35, अभ्युदय प्रभुजी 36 to 39, ममता माताजी 40 to 42. हरे कृष्णा. Over to you, Nallamma. भगवद्गीता दशमोऽध्यायः विभूतियोग. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमृत्तिषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहं क्षमा सत्यं दमं शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयभेम्यो च अहिंसा समता तुष्टि अस्तपोदान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा. एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवृथे इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः. मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वक्तुमर्हसि शेषेण दिव्यात्मभूताः इमां संव्यापतिष्ठसि कथं विद्यात्मनो योगं हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण श्री भगवानुवाच अंतते कथयिष्यामि दिव्याः आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ ज्ञास्तन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गूढाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिस्य मध्यं च भूतानां मंत एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषामरविरंशुमान् मरीचिमारुतम् अस्मि नक्षत्राणामहमसि शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनः च अस्मि भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधिका, नल्लम्मा, हरे कृष्णा। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वितत्तो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिकिरीणामहं पुरुषोदशां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि सागरः महर्षिणां रघुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपमम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनन्तास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमां चास्मि यमः संयतामहं प्रह्लादाश्चस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पवन पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गनामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनः अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेव क्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां श्रुतिर्मेधा धृतिक्षमः बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहं तेजोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं
सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानावतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छं त्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनां विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नां मेकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा. आज आमकां 9 आनी 10 दोन चॅप्टर दिल्ले आसा. 9 चॅप्टर भक्त शुभम तशी शशिकला माताजी, मारुती प्रभुजी, तशी राधिका माताजी, दिव्या माताजी, सुरेखा माताजी, श्वेता माताजी, विष्णू प्रभुजी, तशी आम्ही सांगितले आसा. तशी 10 अध्याय मंगेश प्रभुजी, नलिनी माताजी, लोकेश प्रभुजी, जागृती माताजी, सूर्यकला माताजी, सुरेश प्रभुजी, निर्मला माताजी, राधिका रूपा माताजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी, भक्त अनंतेश, तशी अभ्युदय प्रभुजी, तशी ममता माताजी सर्वांनी चंद्रितीनं पठन केला म्हणून लेखता. तशी आमके 6 चॅप्टर 9 चॅप्टर 10 चॅप्टर दिल्ले. भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्स विद्यापै माताजी, भारतीपै माताजी, तशीची माया माताजी सर्वांक आमगेले दंडवत प्रणाम. तशी सर्व भक्त लोकांक आमगेले दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरि बोल प्रभुजी. इतले चंद करून हांव अशी लेखचे तुम्ही दोनूय श्लोक दिवन कशी एडजस्ट करता जितली चड कोण मस्त मस्त. धन्यवाद प्रभुजी. अशीच तुमगेली फॅमिली अशीच जाल्यार तितली चड जन पार्टिसिपेट करता तशी जावं तुमगेली सेवा निरंतर जावन देव तशी जावं म्हणून देवाला मागता. मस्त धन्यवाद प्रभुजी. अशी एकादशी सेवा दिवका. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग सांगू काज आमगेले उठासाची. हरे जय गौरांगी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. सगळ्यांके दंडवत प्रणाम. आज आमकां 11 चॅप्टर दिल्लेले आसा. तुम्ही 11 चॅप्टर आमगेलो टू रिसाइट करू का जॉईन दत्तची 1 to 3 अन्नपूर्णा पै माताजी, 4 to 6 शेखर करांजे प्रभुजी, 7 to 9 विजया भट माताजी, 10 to 14 ಶುಭಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ અને ತಂಗೆಲ್ ನತ್ತು ಅಂಶ್ ಭಟ್, 15 to 18 ಅನುಪಮಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 19 to 21 ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 22 to 25 ಗಂಗಾ ಕುಡ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ, 26 to 28 ನರಸಿಂಹ ಕುಡ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ, 29 to 31 ಕವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, 32 to 35 ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ, 36 to 40 हांव सांगता सर, 41 to 50 करुणा भट माताजी आणि तांगेल चेडू प्रथमेशू आणि प्रद्युम्न आणि तांगेल माय 4 जन सांगता असतात. मागीर 51 to 55 मालती किणी माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू अन्नपूर्णा. सांगा मा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 11 विश्वरूप दर्शन योग. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां
श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षा महात्म्याम्यपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हरे कृष्णा। विजया भट माताजी। कृष्ण इह इतस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपमैश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासस्तदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। अर्जुनवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं प्रशिष्य सर्वानुरगाश दिव्या अनेकदावूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नातं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वा दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानरार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वदेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्याव्या पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् पिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रम्
वक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशन्दीप्तमनेकवर्णं व्याताननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दानि शमैश्च विष्णो। हरे कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंज्ञैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्ततोऽसौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोमुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। कविता माताजी, गंगा सांगमा कितला 29 to 31. यथा प्रदीप्तै ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्रं मय्यैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं ततन्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्तान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्परश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम्
वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः हरे कृष्णा हरे कृष्णा सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं रक्षामये त्वामहमप्रेमं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्य व्यतिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामामीशमेद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियाहायसि देव सोऽहं हरे कृष्णा हरे कृष्णा अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवयथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर हरे कृष्णा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्र विद्रङ्गवेदं व्यपेतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च पीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा हरे कृष्ण अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आजी आमगेले टीमांतू पठन केलेले चेडूवांक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. आजी प्रथमेश येनी की प्रद्युम्न येनी? आज प्रद्युम्न येनी तकचिके खान की जाल्या तक सांगचे जाता ना. अच्छा अच्छा ओढना प्रथमेशाक आनी आमगेले अंश बाबूक दोग जनाक मस्त मस्त धन्यवाद. आनी आमगेले टीमांतू चंदू कोरनू डिसायड केलेले नरसिंह कुडवा प्रभुजी आणि शेखर करांजे प्रभुजी अंक दोग जनाके मस्त धन्यवाद. आणि अन्नपूर्णा पै माताजी, विजया भट माताजी, शोभा भट माताजी, अनुपमा नायक माताजी, गीता नायक माताजी, गंगा कुडवा माताजी, शोभा नायक माताजी आणि करुणा भट माताजी अನ್ನು ತಂಗೆಲ್ ಮಾಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಚಂದುಕೊಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಯನ್ ಜಾಯಿನ್ ದವನು ಚಂದುಕೊಂಡ್ ಸಂಗಿಲಸ शी तुमके नाय ಸೇವ दिव कमण निमगुन घेता. हरे कृष्ण माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्ण माताजी. बोल सगळ जण इतली चंद कोण रिसाइड केला, मस्त खुशी दिसत माताजी. सगळ प्रभूजी चरडो माताजी सगळ जण भारी चंद कोण रिसाइड केला. अशी निरंतर जाऊन तुम्ही प्रति एकादशी येऊन तुमच्या सेवा देऊ का माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ति योग संघ का जामगल सची 1 to 5 श्लोक वनिता पै माताजी, 6 to 10 स्वाति शणै माताजी, 11 to 15 श्लोक सुप्रिया भट माताजी आणि 16 to 20 श्लोक विद्याकिनी माताजी. हरे कृष्णा. वनिता पै माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 12ोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवान् उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियं यग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसाम्. मयि एव मनः तस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथैतादपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्षमी
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे। हरे कृष्ण। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतः व्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते दानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी मुखारेन सेवा दिवका. वनिताबाई माताजी मस्त धन्यवाद. घरकड तुमगेले मगबूत आसा कितले तुम्ही टाइम काढून टाइमा जॉईन जावन घरा चरडू आसाची सकट गेस्ट आसताची जाल्यार टाइमा येवन तुमगेले सेवा दिताची मस्त धन्यवाद. अशी मुखारेन सेवा दिवका म्हणून निमून घेता. तशीच स्वाती शणे माताजी आणि सुप्रिया भट माताजी त्यांनी बहिण्यो चंद कोण कोऑर्डिनेट करून प्रति एकादशी एम पार्टिसिपेट करताची मस्त चंद कोण रिसाइट करताची मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही अशी मुखारी प्रति एकादशी येवका. तशीच विद्यापिणी माताजी कसं तांगे शेड्यूल असल्यारी टाइम एडजस्ट करून प्रति एकादशी येवचा प्रयत्न करताची मस्त धन्यवाद विद्या. प्रति एकादशी येवका. तशीच थोडे वेळ बैसून आणि एक दोन चॅप्टर वटू तुम्ही रिसाइट करका म्यूट दवरून सो दॅट तुमकां प्रॅक्टिस जाता तशी रिक्वेस्ट करता. मस्त धन्यवाद सगळ्या जनाक. आता अनाउन्समेंट करता ताजे नंतर आम्ही 13 अध्यायाच्या मुकुंद माला स्तोत्र स्टार्ट जाता. नेक्स्ट ताजी डिटेल आमकां ग्रुपा येता. फाल्याक ऑगस्ट 10 मंडे 8:30 PM टॉपिक आसा चतुश्लोकी भगवद्गीता 10.8 ते आमकां प्रवचन दिवच्याक हिस ग्रेस रविपती दामोदर प्रभुजी येता आसाची सगळ्या जणांनी सेशन अटेंड जावन ताजी लाभ घेवका म्हणून निमून घेता. तशीच संडे बाल उत्सव क्लासेस आसा KG चिल्ड्रन ताकून 8th स्टँडर्ड चिल्ड्रन पासून जॉईन जावेता. आजी बागी डिटेल जावपाक जाल्यार तुम्ही रसवती माधवी माताची कॉन्टॅक्ट करका. 23rd नेक्स्ट संडे 23rd पवित्रोपण एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा. 1 to 6 चॅप्टर माया नायक माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेता. 7 to 12 हरब्रेस विनोदवाणी माताजी आणि 13 to 18 चॅप्टर सांगवेची पावेल तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करेता. तशीच संडे जपा सेशन आसा ताजे सकाळी ताजे बागी चड डिटेल जावपाक जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करका. शनिवार सत्संग आसा प्रभुपाद लीलामृत 7:30 PM इंडिया टाइमाक. या सेशन सगळ्या जणांनी अटेंड जावका म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव निमून घेता. हरे कृष्ण. ओवर टू यू माया नायक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण भारती माताजी. ऐक पडत ना उलयले वय मायक मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी दळते चंद करून रिसाइट केलेलं आसा. हेची स्पिरिटार आम्ही मुखार सुद्धा 13 अध्यायावरच्या 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ योग ह्या आमच्या इतिहासाची रश्मी भट माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षेत्रज्ञ योगाचे चॅप्टर सांगू येता आसाची रचना पै
1 to 3, Vaishnavi Pai 4 to 6, Aradhya Hegde 7 to 9, Shrinika Pai 10 to 12, Adya Nayak 13 dakunu 15th, Arya Nayak 16 dakun 18th, Prerna Borkar 19 dakun 21, Pranamya Borkar 22 dakun 25th, Daivik Shane 26 dakun 35th. Hare Krishna. Start kar Rachana. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यत् क्षेत्रं यच्च यादृच्छ यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातेश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रसमासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमडम्भित्वा महिंसा क्षणाद्रिरार्जन्वम् आचार्योगपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। असक्तिरनभिष्वाङ्गः पुत्रधारः गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मही चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जुन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽज्ञता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञेयं तत्त्वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृश्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवात् कार्याकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्योदानि जन्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातीतरं त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यद्भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान्निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते तथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಂಗೀತ ಚರಡುವನ್ ಪುರಾಜನನಿ ಅಜಿ ಸಂಡೆ ಜಲ್ಲರಿಚಿ ಕೈವಚನ ಶ್ರೀ
भगवद्गीता पारायण करूंक बशिल्लो मस्त मस्त धन्यवाद पेरेंट्सांक समेत. हरे कृष्णा. राजन चिरडून चंद कोण सांगितलं श्रीनिका आणि आराध्य नवे जाऊन जॉईन झालेलींची भारी चंद कोण सांगला. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. भारी चंद कोण चिरडो आणि म्हणाल सर नवे नवे चिरडो आहेत ताजी मस्त खुशी जाता. बरं तुम्ही सांगल्या म्हणक्याची चिरडो अंक तांगे पेरेंट्स आके आम्ही मस्त मस्त धन्यवाद दिव का. संडे जाऊन आजकाल जनरेशन पुरा भायर वताची बेसून घरा बेसून बघत घेत म्हणणार आमका एक भ्रम व्हडली भ्रम ती. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही तुमगे चिरडो अंक घेऊन केन्ना येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता मी नेक्स्ट चॅप्टर 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग आणि 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग या आमच्या इतसची हरग्रेस मधुरा मदाकिनी माताजी आणि तांगेटली मग ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आजी कामिका एकादशी मंदाकिनी माताजी टीम आम्ही 14th आणि 15th चॅप्टर सांगताची. 14th चॅप्टर गुणत्रय विभाग सांगताची. मधुमती शणे 1 to 7, कल्पना राव 8 to 14, पूर्णिमा शणे 15 to 21, गायत्री कामत 22 to 27. 15th चॅप्टर पुरुषोत्तम योग सांगताची. दीपा शणे 1 to 5, मधुप्रिया शणे 6 to 10, सुजाता प्रभू 11 to 15, प्रिया किणी 16 to 20. आता मी 14 चॅप्टर स्टार्ट करताची. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामाशमः स्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्. तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि
मूढयोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्यायुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणानवति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतास्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्त्वैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्ज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्दवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः यो मामेवमस्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं मिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगनामः पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। टीमाका पुराय जन लायकोन सांगला भगवत पुराण कोंकणी टीमाच्यांक आमके एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। मस्त मस्त लायकवन म्हणले तुमगे टीमान मधुमती माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। तुम्ही चंद करून ऑर्गनाइज केलेलं असतं हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी हांगेल तर्फे ना मधुरा मंदाकिनी माताजी हांकाय आम्ही मस्त आभार आसाची मस्त मस्त धन्यवाद। अशी तुम्ही येदनाय तुमगे टीम घेऊन येवका म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे रिक्वेस्ट करता। हरे कृष्ण। आता 16 अध्यायावरचे आम्ही देवासुर संपद विभाग योग हे म्हणच्या डॉक्टर कामत आणि तांगे टीम ओवर टू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आम्ही 16 चॅप्टर म्हणता आसाची दैवासुर संपद विभाग योग 1 to 4 शुभ माय म्हणता आसा कीनी माय मामो 5 to 8 कीनी माय 9 to 12 अंजलि कामत 13 to 16 रामनाथ राव 17 to 24। ओवर टू शुभ माय। शुभ माय। शुभ माय ना दिसता कोणी म्हणतावय? हा म्हणता। ओके मग। ओम श्री परमात्मने नमः। आता चतुर्दशोऽध्याय षष्ठोऽध्याय दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवान् उवाच अभयं तत्त संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च
स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधात् त्यागश्शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् हलो तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहनातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पत्तिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थसम्पदमातुरीम् पञ्चदुगुणाष्टादश मेघलेचि कंटिन्यू करतां देवी सम्पत् देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय तुरीमता मासु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽन्तबुद्धयः प्रभो वन्द्य कर्माणः हेयाय जगदोहिताः काममास्त्रियदुष्पूरम् धम्ममावमदानमितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते चिरतः चिन्तामपरिमेयां च हृदयां तामुपासिताः कामो भोगपरमा एतावदिनिश्चिता आशापाशचतेर्भुक्ता कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अनन्योनाथसञ्जयान् हरे कृष्णा इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्ने मनोरथम् इदमस्ति ददमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रो हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अडोभ्यभिजनवान्स्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृतः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च हरे कृष्ण हरे कृष्ण आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येधं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तकौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आमगे टीम मन पुरो चांगुंड म्हणले पुरो जनक धन्यवाद. मागीर भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे माया काक, भारती काक आणि विद्या माताजी का बहुत बहुत धन्यवाद. तुम्ही चांगकोन प्रोग्राम कंडक्ट करता आसाची. देव तुम बरे करो. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही टीमाना बारी लायकोन केन्ना म्हणलें सर. तुम्ही एवरी टाइम आमकां एप्रिशिएट करतना आमकां हेची इन्स्पिरेशन येता. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही टाइम काढून तुम्ही टीम घेऊन येताची, मस्त बिझी असताची. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्नाय तुमगे टीम घेऊन येता प्रभुजी. मस्त मस्त. थँक यू व्हेरी मच. आता आम्ही नेक्स्ट चॅप्टर 17th चॅप्टर वच्चा सप्तदशोध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग या ಮುಂಚೆ ವೇದಸಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ आणि तांगे टीम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धात्रय विभाग योग सांगू येता आसाची. रमा भट माताजी 1 to 3 ते, शांता भट माताजी 4 to 6, दिव्या किणी माताजी 7 to 9, ज्योति भंडारकर माताजी 10 to 12, शुभा पै माताजी 13 दकून 15, सौम्या नाईक माताजी 16 दकून 18, सुचेता पै माताजी 19 दकून 21 ते, राजकिरण शरणे प्रभुजी 22 दकून 25 ते, हांव सांगता आसा 26 दकून 28 ते. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी स्टार्ट करूयात. ओम परमात्मने नमः. षोडशो अथ सप्तदशोऽध्यायः. श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम. अर्जुन उवाच. ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्री भगवान उवाच. त्रिधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धमयोऽयं पुरुषो यो एच्छेद्यत एव स. हरे कृष्णा. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणश्चान्ये यजन्ते तामसा जना. अशास्त्रभीतं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं च चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या असुरनिश्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षा विदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियं कपलाकाङ्क्षी वीर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमे वेति मनः समादाय स सात्विकः
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. शुभ माताजी असावा. ज्योती माताजी कंटिन्यू करतावा 15 ते सांगतावा. ओके. विधिहीनम् अस्पष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् साध्वायाभ्यसनं चैव वाग्मय तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः धीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. राजकिरण शणै प्रभुजी असावा. दैविक माताजी कंटिन्यू करतावा तुम्ही 26 ते. हाँ. सांगा. अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च हरे कृष्ण. तदित्येतत्। सांगता. हरे कृष्ण. सद्भावे साधुभावे च सत् इत्यत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द प्रार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सतत इति चोच्यते। कर्म चैव तदीर्यम् सत् इत्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपसप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद.
पुराजन माताजींनी भारी छंद कोण सांगितलं असतं अशी प्रति एकादशीक तुम्ही वरान येऊ का आणि चरडुआ वरान घेऊन येऊ का म्हणून हांव नेमून घेता. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणीक थँक्स सांगता. हरे कृष्णा माताजी. थँक्यू सो मच. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त खुशी जाली तुमगेली टीम. कितले सान अध्याय घेतला रे तुम्ही. 2 श्लोक 3 श्लोक जावन म्हणजे सगळ्यांक इन्क्लूड करताचे ते नम्या खुशी विषय. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुमगेली टीम घेऊन तुम्ही केन्ना येऊ का. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. आता आम्ही 18 अध्यायावरच्या मोक्ष संन्यास योग या पंचायतची 1 to 6 शिल्पा हेगडे माताजी, 7 to 12 आशालता प्रभू माताजी, 13 to 18 सुषमा शडे माताजी, 19 to 24 शांति शानभोग माताजी, 25 to 30 सगुणा भट्ट माताजी, 31 to 36 दिव्या देसाई माताजी, 37 to 42 दिव्या कामत माताजी, 42 to 48 पूजा वेटेकर माताजी, 49 to 54 भारतीबाई माताजी, 55 to 60 संध्या ईश्वर माताजी, 61 to 66 विजया भट्ट माताजी, 67 to 72 सुपर्णा भट्ट माताजी, 73 to 78 हरग्रेस विनोदावाणी माताजी. ओवर टू यू शिल्पा हेगड़े माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. अत अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनः शूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषविदित् येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधैः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते. मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधं. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवै चैवात्र पंचमम्. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः. न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः. तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः.
यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानैर्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थल्पवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्वेदन्द्रतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृत्ता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्रिधानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च गच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदाग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमदोत्तम तत्तामस
तामसम् उदाहृतम् न तदस्ति प्रत्ययं वा देवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिपुर्गुणै ब्राह्मणा क्षत्रिया विश्वम् शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं कान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षान्त्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परां बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेविलग्वाशी यथा वाकाय मानसं ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो पाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशो अपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यान्तं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमन् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चित्ते तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्मितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादान् श्रुतवान् इत्येतद् गुह्यममं परं योगयोगेश्वरात् कृष्णो साक्षात् कथयत स्वयं राज्यं संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं रक्षामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् रक्षामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ओम श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ सगळ्यांनी भारी संपूर्ण ಹೆಡ್ನಾಯಂಬಳ ಮಡ್ಬೇಚಿ ಗಾಯಕ ರಿಸೈಟ್ केलेलं सर शिल्पा हेगडे माताजी आमगेले रेग्युलर रिसाइट सेवाधारी मस्त मस्त धन्यवाद आशालता प्रभू माताजी आणि मस्त सिनियर असायची ज्याला रात्री ज्याला अवॉर्ड ना म्हणून आणि आज लेट स्लॉट घेतला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी 3 डेज रिसाइट केला धन्यवाद तशीच